Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndu talitak na waronga na Mbula FM na mbenduani sia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talitak na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na mbenduani na sia. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konser ndu talitak na waronga na Mbula FM na mbenduani na sia. Au ndu talitak tunga na Mbula FM na mbenduani na sia. Mbula FM number 2 NSR. Ni sambulo binaka sai ko ngona bakaleleka ni nonde tuko na mbongi ndai e bakandreti beirna bakelislesia na ministri ni marama ngone kina Mbula ndrua mera taka bangu matua ka kaukaua ka kakua ni bakawelewele pone tukutuku ya bakanditaka o mereseni buniwanga na minista beirna bakelislesia dhaki ni ministri ena ngaune bakatakila kina na annual corporate plan ni ministri tuko na buniwanga ni laureiti ko na non rasianga ni garaba baka binaka na non reitavia so era la ko ngamai baka lusingau no wale tunga ka lestale siang ni rangaraba endua na takataka nama ki mena bakanduri na to na ngau na leka mayongo endua na mata belewai mendike baka raida na bilenga membalata na compensation sene labo endo somi per na mate se maboa ena ngauna ni takataka tukuna na bunlawa o aya Said Kayum ni ndona tikina kawaita hiwalewu o ya na third party baleta ni bunga na kisi yado kina matabelewai se senga ni rongodhi baleta na isawe labaki ena buku ni kena rongodhi ena sona kisi tukuna Said Kayum erangandreba na bebuke ni lawyer ia esang ni labaki beira na ngandreba na bebuke na ilabo ndondonu membaleta na rongodhi ni kisi ia erangai labaka na lawyer na ilabo ena kena paka pasente taki na lebu ni labo era taura na ngandreba na bebuke raulubu tale na noa rua na ngone ka rarao tagisara baka lebu dua ngone lewa yamba kibitu ngai kune ko yang autinana ni sadhiri mate toka ena udhiwa ibole kata non ratu itikitiko mai muana ira uti rewa ena lima na kaloko ena akabi na noa angito politiko etumba na ngone ngo ena ngauna baka reidi tadina tiko kina na tinana ena ndua tel na kisi oya embaleta na ngone amba kitiriga tolu ka ngone politiko ya lami kunina ya ngone bole kata na kawa e beisari boni otina nona la kisisili ka lande ena wabu ya lami sianga tale ninga ila mata ruota langana do robula lai rawa lenga ena moni madhawa ena buku ni lubu kinangito rato sa baba raw binang sarti ko na nonda timi ragabilo abitu karto sa sianga ni waraka na kena teki bunangito ena moni madhawa waritaka na ndoni bulidi na Danieli doni buka ni norto ndruka mai Dubai e soleberto endo na yalo mbole kamera to soeda ke ne wale ni norto ngito viti na sota ke chabani ene matei ni ngito kwa tombu ni sibi na tinikandu ena 5 miniti ena mbongi ni waruai taraba na norto na non rau ke Kenya ni sibi na rua ena on miniti ena mataka ni singatambu ke varanise ene oti ngito kwa tombu ni sibi na ono ena tinikarona miniti Mwedha bekir na pagaleleka ni noande tukutuku rao muni saraban FBC TV kena Radio Fiji 1 na rongodikina na kena kamburaki ni wedhi naka Mbula binaka na lewe viti ngona makete tabua au maramani tau malam-malam nandunga Baka cari tahu yang kau, angkau talita kama warung hari Radio Fiji 1. Kita mai serua, kita dah warungnya ena Radio Fiji 1. Angkau mai bikin apa yang ada. Nimbula na dangoloa taratu au maramani telebu au wakitikutik ngai da lebu housing au ndo baronga na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani